ovdje. Two bros. Two bros, je. Bog, ljudi, kako ste? Ja sam Johnson, ovo je Mike. Mi ćemo snimat Minecraft videe, je! Da, Minecraft. Znači, snimat ćemo na YouTube-u, stavljat ćemo videe, imamo account. Two Bros se zove. I nadam se da će vam se svidjet. Jedan put jedno će biti video, sigurno. Možda čak 2 put, zavisi ako stignemo, moramo ga urediti sve to. Inače ćemo igrati survival, ali što god vi predložite. Ako vi predložite ili ono, bilo što kažete dole u komentima. Da, bilo što kažete. Nakon svakog videa nadam se da će vam se svidjeti. Ovo je naš prvi YouTube kanal, moj i njegov. Stvarno naporno ćemo na njemu raditi. Nadamo se da će vam se svidjeti. Da je samo još jedna važna napomena. Kada saznate naš kanal, mislim sad ste saznali, ali kada ćete ga baš pratiti, molio bi vas da ga predložite svojim prijateljima, svojim kolegama, šta god, koje god uzrasta da bili. U ovom kanalu neće biti prostačenja, barem se nadam, jel tako? Osim ako se malo ne uzbudimo, ali to će biti vikanja, ne prostačenja, naravno. Tako da je primjereno za djecu. Manju od 2 godine. Naravno. Bebaći imaju prednost. I trudnice. Pogotovo u autobusima Zeta. Tako da predložite. Ako hoćete, možemo govoriti na engleskom, tako da to isto predložite. Ako imate tam sad nekog lika, svog prijatelja, kompanjona u Australiji, ako hoće gledat slobodno. Znate koliko sati, ljudi? Da, dosta. Znate koliko sati? Znate koji datum? Vrijeme je da snimemo video. Opet ona stvar. Pogledajte, ljudi. To je bila ruka. Strašna ruka, ali ne znate čija. To je bilo. Moja i Majkova. Je Majkova ili Đulatanova? Da. To napišite dole u komentarima. Tako da subscribe-ajte channelu, pokušat ćemo napraviti što bolji i udarite taj like button. Onako, smash it like Hulk. Onako, boom! Onako da vas zaboli ruka. Da strgate ekran, morate kupiti novi kompjuter samo da bi nas gledali. Da, to smo mi. Tako da, ne znam da ćemo ovaj tjedan staviti. Da, mora tu Mike, mora kao prvo kupiti Minecraft, nije ga još ni kupio, čovječe. Ja sam dobio ideju, nadam se stvarno da će vam se svidjeti. Pa, do sljedećeg videa. Doviđenja. Peace!